Test broj 5, prašanje broj 1 i prašanje broj 2 od vtor tematski test po matematika za 8. odelenje. Prašanjeto broj 1 glasi: Ravenkata 3x plus 9 jednako na 3 pomnoženo su x plus samo malce ovdje zapišime plus identitet zato što za bilo koja vrednostna x preminula vo točno brojno ravenstvo. Naredното prašenje broj 2. Jedna ravenka se vika nevozможна ako nizinuto množenstvo rešenija je što prazno množenstvo. I dvete prašenje nose po 5 poeni. Благодарам на